103.3 Watakrade. SOMPA 106.1 Watachima, SOMPA 98.9 Rosunyane, SOMPA 90.7 Ewon Kranza, and SOMPA 101.3 Ewo Doma Hona Doma FM 100.7 Wonoso Achikasiye Bopete. Kaneshi Ban Radio so Kaneshi Kran ya wojia tumwama wamanfo na wo Kaneshi dwom ho station ho nyina so bia enya bi etie. Utwa na kodrumu ewo mfimfi mantamu a eye Kingdom 106.1 FM 106.1 eno eye Kingdom a ewo mankasima wo bia enso etie kase no e de free ho. Facebook eye SOMPA 106.5 FM Accra, SOMPA 106.5 FM Accra, and I say SOMPA Accra 106.5 live. And on sina nyina yenia. Udru YouTube ne so a ya no ahwa SOMPA FM live. Ye gina mo den ya obetimi adi achi ewo ho na bibia ayeboko. www.sompaonline.com so ensemi ya kruche bebre dia kogu ho a obetimi akọ na wakọ kenkan bie. Abusia bedin ade oduman kuma chiame. OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH afei Ghana nkomo enwumere die no yemfa nsomwe beye se nakakra nie ko beye bosumi muanie ena honorable faila wono na ye Madina Lankwantanan aban krachepani owo ho wo motete fa mu se wo mo ye demolition exercise ewo mpotam ho na wo mkopie baabi e frɛ Pantan village na bra wo mkoye no asori dan bi susu se baabi asori dan ni si no enye enti ewo se wo bubu asa asori dan no atugu eno nti bra wo mkoduru ho no confrontation kakra si ho ema osofo a wono na eda asori nano no eka ye se wono enam ne sokra na ndisi ba power na wono ko general mosquito fie ema womo ko ye niema wokum nantwie makoma ko aduasam yenu 32 ena de bo a NDC ma NDC ba power 2024 no wono nanum asam a wo ka no sofo nanum asam a wo ka ebusia join ye wo Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra, SOMPA 106.5 FM Accra, anasa YouTube no SOMPA FM live. Na behwe video ni bi ye video na eto so bra na sofo no ene la Madina Nkwantanan assembly mpanimfo ekọ ho na confrontation anumu a wode ka se wono kura ko general mosquito fie ama womo kekeka womo nsem na ka yese wokum nantwie makomako 32 ana de bo a NDC ma NDC wini aba 2024 no fa video ne to soma me why na Ghana fo nhwe bisisi a na ono na num asem na wokae no mebo wa ha ma osisi a na wasan atibio na eno na sa asem we koba ye ne no kure sompa fie ha ye kan bi ema sani ekoba ye nyina no Ghana fo a etie sompa free sa abre no ade besi ne no wobi ehunu ba bia ye de asem ne fa de ko gina ye eno na uko TikTok ne so a abaya bi wono ye 43-year-old TikToker and din ade Camila Al-Hassan wono so kofa asem ni bi ena wono so adwidwe ho biebie mu na ne ayate ne se oye NPP ni wonenam TikTok ne so a ja wono ne yebeba bia no waka bi de fa ho ena wono so fa video no ni mu nsam no ena wode ka bi ne koba se na se NPP ni NDC ni nya betisim dia se sofo na gina aka no video so ama yenya video na wo hwe no wo Facebook ne so no ama waka se wono kura ko gena mosquito fia mo makum na ntwie makoma ko 32 dia MPP fo no so mu a wo behuru ba bia wonde befa enti wode yam so ayam mampani mahama se se wono kura na konya wo bedi ye no eye na ntwie 32 asofo bi sie ye o se wo kum ye eda wode ma no wode bedi akonya enti emansam ne koye bebre
Emma abaya yi one mo che no fa abaya no picture no to so ma me sisi a ne video no ne pictures ni bi wono ne Emma prosifo che no na no one de ne kokoto e remind no enti ne me wo ho na wo bi frɛ me say nen one de abaya ne kɔ e court na enen wo behunu enen judgment day and I'm so okay enti ena wam de ne court no nia yatia ne say Accra Circuit Court ene ya ache say abaya friend say Camilla Al-Hassan won kwada afiase afe say wakan sam sa de aguma mpani ho fi de akan sam sa e de offensive conduct and publication of false news. Now last week time I met say ya cha abaya na mi busa say sofo na wano ka asem no a abaya no nya bi ka ye no sofo no wen sofo no gusoti wodi ne sofo ye nche no prosifo mfa no prosifo invite no but abaya no ena ye na da bia ne ye ka se bone kan ye hunu ba bone kire e de ye hunu enti abaya no de ne be ye bone kire no wano de ye hunu ya che no ya sentence no ne 1 year imprisonment. But so for now, no can some nam so ma baya ne ko ka bie no so for ne guso te ho no mo nkwan o te ho gye nani prosifo ntimi mfrɛ no na anam so ma amanfo bebre busa se Ghana police fo wo mo ya amanyofo ana Ghana police Ghana security system na no wo Ghana today so ye kan yo na no Ghana today so me kan sa asem we se police fo ni aban bambo dwumakuo fo a omotena ebinom a womotena se ma amanyofo ni use wo for political bids for ebinom convenience no wo mo hweye anya sa na se saafo ye di animu a eya na wo mo ye di wo mo ye sa no sa aban sesa ya wo mo ye mobo na binum be ye mobo ebi siye bra na NPP ti akonwa so ebi ye mobo ena ebi nso besa akoso aye mobo because NDC nso aba akonwa so enti ebinum so be ye mobo NDC free akonwa so a ebinum be koso akoye mobo enu nti e kame aye se ye de ye security system no adane amanyosem ena amanyofo no nso tie kire na we ka benkum na we ya kanifa na we ya ka benkum na we ya kanifa na ansa na ye beto aso na busia sene na madika so obo se sofo no nsem a wo keka ye nam so ma Camilla nso akoka bie na Camilla nso anya abotre anka ne nsem no sene enko betimi aka na obuo ne nimde kwan so na wakoka anya asem wenne yesi amfa ne koto afiase no sofo ne nsem ni bi nie Le continue mosquito fier. Le continue mosquito fier. Mais le courant m'a coûté du tout. Abusia se wo wutie radio no we ye sofo na numu asem wo ko general mosquito fie enti wo mo akoye ye omone ma ene wakum na ntwie ma akoma ko 32 e dia ma NDC aba power eno na Camilla akoka bi a wo de anya asem no but sofo no te ho ye mfrɛ no because oye sofo minim say because oye sofo and I say because allegedly waboa NDC ama NDC aba power nti oye untouchable ana dem obi a bekwa woka bibia no nso betimi akodam enti be kura me nsem wa mete ha me kan kwa me sam e ka kira me se KWAKU tobo ase na hwe ye nkrofo no ba be fawo da bi ne asie ne ye ka ho asem na so ne amanfo bebre e ka ne se ye court system enso so sabio emre bi ye Ghana ha se na abrantie bi ko Assemblies of God aso dem se wo kokum wo koyi mampani mahama sa abre no wo koyi na firi wo because
bra mampani a wanya ne ba bi ko JEM o se toye no na wono na wase odi akonya ena yamfa na ani no ba ye no bete se mampani mahama na adi akonya nti wokoche no na wokoyi na firi ho ye chi no a fast track any 3 days ni ajeli ni 10 years ye wie ye ko hwe na agim ni ase wabodam tio ye jeli abantie no se what threaten a high one of the highest felony the second degree felony is the first degree what threaten mampani enti ye mano 10 years ye wie ye no na se ya pre ye ho because abrante no se na adwen ye wabodam na mayenko ahoma no so mra na enkomo we nyame ya adom a definitely ye besa atoa so ewo ya akoso na ye ne counselor Abraham Oduro Chamanten ye ne nkobo enkomo Miro do to menka SOMPA 106.5 FM so nie majoe ya me de ohene me pacho na umpo ne tesen awade adom me ho ye pa me di se woni wa be ko ene SOMPA for ya me adom obi a ho ye awade adom nanso wahu ye mobo wode na kyeyen se ye me SOMPA na ye ne etiefo da se pa se anwumere wache bre na oni yen bo nkomo na ye hwe asemu a esie titru pa Ghana ha se osofo bi agina na asore dan ho abie nano aka se wono waka ho bi na NDC ba power because woni asieru nkati akoye etrekese ekum na ntwie makomako 32 edema NDC sabre opposition 2024 no mdi wini abato ede ba aban mu ena obi nso atena TikTok so wa issue the same video asofo na kan yai eno no nso agya yese o MPP ninti wade aka bia ka ho akole mampani se mampani ya ritualist se wano ma asoma nkrofo makokum na ntwie makomako 32 ansa na odi bedi akonya enti ya chi abaya no ama ene court ahyese onkoda fiase afe se waka mfre ni mu nsem saa e wo TikTok so meanwhile sofo no a wono waka saa asem na nsa na abaya na be fa saa asem na be ka bie no sofo no guso te ho saa de we ya akoba ne se agya mo na ya amutufo na eba no momfa we nkwa ha we menka ne se ade se ba ya ato bo ase a ya mo na mutu ye ho fa ye fo ede fa ho ni edi kan ensem ye agya mabo ne tofa ede a kire wi ni edi kan pa no ne tofa bo mu no se na wo fa no yo ni ni me ka se ma me san chia wo tiefo no ahwefo bio no kreni da bi na me ka se wo te Ghana ha adie ba ko wo so ti ase ne se ye mra no ya susha ne se kama nanso no bia na emra ne koma no pepe anka koma omanfo anka omamba bia ya frane Ghana ni ya mra na ya susha no awasabo bia ho ai pepe nanso mobo asama wo ha ne se koi mu je odi de wo sika de wo ahuna de sabi wo tumini emra no enya na akwaya ya de ne fa so nko ana ekoka wo yemi bubrowa a woni din no ni tumi na oni abusia sabi wo ho din bia nso a na sam no ya ka ne kwan soro nko so yetimi tamo bi ko to ne ka fiase awa brase wo hwehwe mu pa na nka ani ahiafo nini asanka ani ahiafo nini asanka kasafi ani niama enye enya ya bawu dawro se obi enya ino nchi ne wumfire wo no sanka ma mpani mfo eje atumu se enya dia ani asabe nka se se dintela anka wontiwa awodidi nom anka Captain Smart anka wontiwa awodidi nom anka mpani mfo bebre ye betumi aboboti ne list ne dawa tenkente nini ni tanko mutu wa omudidi nom ebiso maka bishisam aka nsama ya de atia nipa omudidi aka omantanyifo public officers ani nkrofo bebre enti omudi eba asan ani omudi yankwachi omuntu afiafi enti wo koka sam na wo hwe obusia wo hwe fia wufrim ansa na obekwa akoka bia wakadi ebi amra no eboye nyina ya ho ebanpe na kire se
Adia na kwa ti se nea ansa na obeme ne wodo baba no ye se wo kare wo to he ekoba ne se yi a aside afutuo we ya odi ama yen no ye ni so pa no ye pese wasan tu ye nuanom ne ye ma ye wofa ase ye maame no mpanimfo ye papa no a egu social media TikTok ne so ya asembia ba na ye de sentiment emotions na ye keka nsem nso a ensese ye keka no saafo no nso ye nya den leda simia na sira enkankan ne mabulu se emre wo wanim na otwati ampoma wo kwatenti a da bunu bia na wo wanim doso entimento to sabe wakonya wanya de tiasi emfa wo ngoto agam emfa wo nto asemu social media ni rem tire and some are posting 10 years 15 years 20 years na Facebook ya ba no abeka wo asa 10 years ago who can say asemu ya ata ni say asemu no ya sto ni na wo ba social media ni rem ti enti sabe enyamo hu tembi a obeka sabe engwasi atembi a obegina social media so akaro ada quote ya odache and maybe a matron interview with them as analyst and you must say your tire and if you to continue about them for Jumano and you may be a question your social media pages or Facebook or LinkedIn or Twitter and it can I didn't some now open the water now over and the other now and no ya question I actually pako away and can go for the brain of the content of the doma mobile like it about the comment and post and the sub ya simply against the any who no be about social media no worker yes with that do one bro it is a common nation someone who can name your man who it's not about the quote yaw and I said it so I'm planning a move on many years from Chrome can be at the end that's all the time can one reference can one medium can one if it's a walk down the minimum dress to get on also now the so I told you some now can also I ask them who could be a woman as you know the hot social media. No good money massive. And can say Ghana court and go yebi. And Sana or you will be for court. Somebody yake why now and no. Now you good university to our social media. And Sana actually abase di pana sana na nya no kra no. Na na nim ga say e bi ya de ko pepa e ye. And ti masra ga na yi na yan hia de na say bi yan say mu de anya ye neama. Now social media no so we are abusing it. Abusing it too much. It's very a surabaka form. We are abusing the social media. It's not too depending on for say. When you see the wisely, you can promote to me ya papa. You can to your guardian. Na enkrofo so the action enye mu faso na yensu enye mu faso na yenya ise ye free say ya de kwato wa don be hwe nti sabi se mu bia no bia de kwato social media emwa ense ayi wa mu aya na epa kwantu okura yi eya na omu hunu se ye deny wo visa nyina no ye check social media profile ne ma wo ye wo mo minia social media is so we do what we say kwato this application to wa ade kan ko hwe say you and the young uncle for the free share. My sister Medin, your family approach your matter, my papa, Medin Pablo, and the young woman, Oboa. And you are for fry, I gave you show, I also stay with you. And so people saw our sister Medin, our social media, to make me a dream, and Munubia or what. I was a Jew here for show. I don't. If it's a near my show social media, and then we didn't go. Okay. Kansala, my nase na yamfa yankomo nkonkon hansa na afutuo we say no de me jimi di pa say ye ne yetiefo ne wono mo ehwe yen wo Facebook
YouTube and TikTok no so nyina na manfo otoba mu more fire ne wo ka no omu gitum pa da chi bi eni achi no ye besa to ankomo isu anwumre ye da so aje brani abon na so make am atisa mo frɛ right abusia nipa ne bon komo yi aye yera Abraham Oduro Chamanten wono oye futufuo kase pa wo man Ghana mu enti afutu a wode amaye no hweo yesi se aboa no na no ware seden kura no a ya wo mfa ne di ntware asuo so ati ase enti wo de wo na wo se wo betimi akansam sa den eya yensam wo ya ayeka no ye masabio adwene ne nyansa emeda ho kakra na emom nya se fiti ya te dase abrawa ne amaye kura so na ye de ne nam na ye ka bi o wa asem no sane ye wo ka no timi se we di o de katashe ena ye ka asem no woni ho adanse bia ni proof enso na wo ka no wo de nam social media just for the clicks ena na counselor to ye fo ho no ena won so no ena no da bia asem we ye tai ka se hu ne se Ghana mbra na kwete sa na nsententan ya eche nketoa no ya entanche akese no na o de me yankwa homa no so ne yankwa kamera asem ne bi mbra ya ne private legal practitioner lawyer Thomas Eshen yene no ekwa akobonko papa yi wa bene wo mbra no mpa kanso mpa chote menka so mpa efam so ne ma adwo nyao me pa cho na wo honam boko de na me adom me ho ye le gidi se mo so mo ye nkakra me chia o ti fo nyina so mo etiefo nyina je so da asese wa je bre ena nim so ye busy pa na nso sima kakra wo de be cha ye nim se it will be worth it na councilor council TikTok ya wakokeka Camila Al-Hassan ya osofo ya asem wakoka ya se wonu sie na ntwie 32 ena de ma NDC ba power ena TikTok ya nso kwafa to na TikTok so ekeka bia de to mampani se mampani kra se o ya ritualist ana ya che no ne court se wonkoda afiase afe asemi kwaba ne se ya amanfo obusa se denti na no aba ya no ya frɛ no ama na afe wa afiase na mmom ne ya woka asem na nkasa de prosifo onfrɛ no na nka ntwom se court krampo ya kan bi dia ka ho we na ba ne se ya yebu atanchia won yo mami asem no mami bi so asem no mu kakra asem no esa asem no nyane ye ni court na asem no court no aya de tete wo papa samaya so na to ye de enya agendi ewo asem no ho na se enyo no ka asem no obi fo na kan sofo bi a no ko repeat asem no media no so nyaka sa na tie entino brano so me no wedding komo akuku eni entimi mo nipa mbo nchenku nkoye basabasa woko ebia sebi o me no wedding komo na fi edi o popular politician bi nteku a yeah enu ntumi ma because no onye be koto media so na ukoka nipa no wasemo am nipa no so politicians you say omunyina am following no omu ekidifo yeah enu ntino eda bontin so na woka ne ho asem bone no etibia no it has the likelihood say adamma ebetimi ama basabasa yaba emra na yedi charge area no say ade a wo ya ebetimi ama basabasa ye aba offensive conduct which has the potential to cause a breach of the peace. I don't know asana de na kwakoye say ya bisiana nyina so ye kasa ye titu kasa ye kind of public domain no say o kasa afa obi a owo echidini na udi na tem ana wo plan ho asem bone wo information no ebia obetumi akasa wo freedom of speech ewo fa udi a utumi di fa wasem a wo pe now so no we know this provision no our criminal act no a say we ye ade a offensive a etumi emma basabasa ye ba promo a ye betumi atwa so nti no na we gya so e di atwe aso no kanso ba ko amanfo obusa ne se nia wono ko repeat wo bi asem no yetimi frɛ no de a ene nia wono so ka asem no originally no wono so ye betimi afrɛ no ama no sentence ni bi se yana eba so dia oka asem no originally no
Ojina he for the kaye. Ojina o kan kukwem ana say e hono ni nim ho. Because on say me no ka say mo kukwem a ni nyama ni hu. E dia me no mani kra na defamation. But when you kojina media show and how the kojina public space, that's a work plan. What you nyama ni wo hu. So hono na me pese me hu say nipa na ye so o koti no ana o so asem wo no. O the kojina go change asa ya na. Enti cancel you dey yan hwade bi ketua bi na yan fa yan komo isi because dem say why busy pa na ya twen wa begina hai. Cancel to me kan. Afa na me tonka. Eja ya nwumire ye nim say ba bia wo hye no why busy pa anti no yan fa mfiri ha na fa yan fa yan komo nkonkon hansa na ya so aso da bi. Hwa sofo no na ye demolition exercise bi a assembly na ekwa akoye. E na wo se ba bia na asore dan ni si no. Baby esi na nsese si wonto mu kobu na so dan na to agu enu wase wo mu because wo no ka ho bi na ndisi ba power sabre no nyina na manfo record incident no a esi ye no enti enum na sofo no de ka say wo no kura no wo kwasi edu nkatia ho ene ensem de wo ka bi enwo mu kum na ntwe mako 32 ene de ma ndc ba power enti sa video ni be da montre so social media no so no ena Camila Alasan inso fa video no monsam ena no so de kwaye no no so de ya chi no to so fuku na fa asem no so kan no e de media na chinya ta enya sofo no na e de video ni ba to social media na emom wo mu a record ye no ena de asem ni ba social media okay enti no so hwe ni sadia osofo no anani pa ko na asem na waka no about the pay abonting. Also he did not intend. He cannot record him. No, did he have the permission of Nikana Okasano to record him? Sure. The better abonting. Investigators no ever because Sebio Semino Casa ever phone so. And sister Yakasa already, so you name no Casa phone so person record me and say will be some permission. And correct. No record me without my permission. Now the control about here. I don't know why are you here and found with me so. And you know homosano it can be possibly excuse say. This one recorded me no me no Casa what they I came a Michiaka, no woman making a public or the Michiaka. I think you are from the public. That person can be held accountable. Some me Kaisa may the Supreme Court to crack and say, wouldn't even now record you a big crowd without no consent, Utiamra. Okay. I don't know, Ediana, Macas, and the Edicana, someone else on the press. It is a cool, but the no one I can to Queen. And my mom will find a recording me. What recording me now the control on here? I may not be liable for criminal matters, but if you are defamation, the fact said the capture of a crown that is publication. But my phone trouble on thing. No one who could get the control on thing, without my permission, you could be held liable. Okay. Council and baby I be fano pa because I am man for adwene mu ntanta say so for no kan asem na asem no kura da social media man for nyina share bi no wo bi enche no na mom so obi kofa ono na asem wo da social media de be kan bi dia na ya che no I am man for adwene mu bebre nti baby a wo de afa yi ye ne age ho pa nti ye koye ni mu no emra kwan so ene afutuo ben na betimi afa emra kwan so e de ama ye no mu a ye ne nam TikTok social media ne so ya fa asem bi wo bi video bi ni akofa na ya am friends say duet ni ya duet no ni ya ka bi na ne wo kan ye nso ye interpret no in our own way no efutuo be na betimi de ama ye e wo mra kwan so e so say share ye ni ye yi say dem bi kan ye no wo ye ade a ekimikia obi a o following samra we no enipa bebre na me tisa matisa la for bebre kra no e ka say be anti defamation a civil matter and criminal but can law no it to me share money in say or following politician and a religious leader e bia asori kesi bi etidi ni or it be for no
se wo ka semwa enya sem no kre apa no ho a said you carry asem no credit you can always say justification nemo who di o ka asem a ubu na ntia ana eye offensive etia no awo nipa dominim either on the media and I say what public space now you could me here no a bit to me the breach of peace aba I know na maneka of that's offensive conduct that can potentially result in a breach of the peace. And so we are saying, I said, so we are careful. And to say, it's not the same as Kasasa or so for India or what you do for me. So make Kasset or public. I said, we are saying, so the Kasset among you need me. I want you do for me. It's answer. I mean, imagine, may come, me, exercise freedom of speech. But to me, I'm a Basabasaye Abba. It depends on what many and it was a set meeting in I was animal. Council the Crocrano, sir, Assembly Abbey. Namen should be a Macotna TikTok and social media so. Name can be a may can say now what had yes a be announced no and ran a bit to me a family. So for be a someone waka, say allegedly, sir. One no community 32 the ama onipa so mesi aba power eno de osofo na asama waka ena allegedly yenso ye ka bie se me kana me de sa allegedly ne be hye ho a eno ne mra ne timi fa me won so what the allegedly share ho and so it can be say we reporting news. I think there's always a line and just say across it say I assume I will public domain. What I send over our public domain. And the journalists can over to say, oh, it's been reported, say anything. Assembly was public domain that I know now about public domain. Then say, I assume you can't go assume. And I say, oh, you have a craving assembly kind, and I will picture the better about team, and I would say allegedly. Allegedly now, okay, you know. Well, the Albert say. They all report something that has happened. You could get away with it. When you say one, so we na give the person say we did say as something we can't carry any they talk one thing and present it as something that as a factual. It could become offensive conduct. Okay. But then it doesn't mean so to report it. News, asema AC, news, public domain. Can say, yeah, only Paboni Nico Jina baby, a SOMPA a public domain that. And Abaye, Dejan, I also reported as news reporter. You should not get into trouble for reporting the news. Okay. Aha. Yo. Council, my nasi, and you may bre any sukua or the akui. Yenim says, I said, yeah, Ghana for you, my fine. That should be any actually. Say, ye here, what didn't you say no? There's any a die weapon who are just so. Your best weapon will be now. As I'm in Chimusi to say, why, that's anyway. Not you. Abusiani Pan in the Bonkom way, a lawyer Thomas Eshen, or a private legal practitioner, and then Nabonkom into honor a banner Maranoa, Eddie law for near him law for no. Woman a church and Maranas and one more camera, yeah, you know, one more camera, Nankasankas, Sani and Maranatiano, our quarto, and watch and send ye, and Comonotiano, Sani and Maranas so come from home. Oh, can't some no winning who dance here, Diana may can be said unsubstantiated as some near ye knew who dance here. Tis an ano a walk. One must say, police for our Elco bribe free. One more, I shall for ya, one more station where was we. And no, ye knew what dancing into you can say, atism. Until next time, who can be no one's what can I say. So for years, some more walking, atism, what's here, who knew what dance here. See a frozen for dance here, bra, unya. Entino, and you know, be a new one, so, and cannot point blank as I know, Gina Hobin 1 year. A foot wire, dear man, enti councillor can be atoso, and lawyer and swabber can be the atoso. We and Jensen, now one in San Ho, and my yanumwa, yet it is social media, no so. Now, ye can some win friendly one some wire, cano. Yen 5 years to home. Now, at me, boy, am I a dachi.
etimi akoyie pa midimafo ba center be dia ma yen na nwumere yi san say wo a wapose yo ya wo a stroke ache wo diabetes be ma o prostate ho ha wontimi nka nkosi ye hypertension wo so kidney failure say okwakoda dialysis so mesra pa awo ni bi na emma eno nti ya hye say ansa na busumi be ko na wie ye se yente nge awade ni ye egunu a me pa cho ko midimafo ba center so ye na fe won hye no wo mo pa yade bi agi akentania sesenya kan na atoso na waje plastic chair asan kra table ne na ya to so e wo abra bomu no komedimafo ba center ya so ye na ye mo egi sa wa nyina enfiri so ye wo poku asema yira eno ya nkran ha de wudu ha yade na yira ba bia gogo yade atu ase kra no e ye bu akwa agogo e ho so so asante mantam ye ne aban suku no ho no ene di anim hwe e wo ho bomode na fo ne chim ana afra ye 0244 774 282 0244 774 282 ena 0500 727215 0500 727215 na oni yen abonkomo ni e kase didi yi ansa na wanu madura yesi di just what kenke ansa na wanu eno nti maame a woton dokono wo a wo padokono de adi odwuma ne dodoa mu anaka kra bi mpo ebetimi asom ahoho bia no fo ne kire mu ewo just bread and pastries yaso ye na fe beje dokono ye de ma 3 Ghana cedis pe ye no yesi ye te obere so nya fe na wo kwa ya maburo no abefoto na wo de adabi ekwa ne wadodo eno nti se yemfa mako yemfa hyeto yemfa chenam yemfa sadin yenye nkruma kora nka homa nyan ya woje ya na odisi Johnson na waton no yen ye be ne nyina kama e de ama ye de dokoro ne ma 3 Ghana cedis pe kotu koton na nya mfaso fa ye odwumadie bi ya wudi na enya nimotie dokoro no eye kama ye de yellow corner vitamins wo mu no ene ye de aye ye kire kwan no e wo domi he ya commercial bank na kire wo pe ene ye butuo ana afra yen e wo 0256 068 832 0256 068 832 na oni yen abonkomo wo madawroma ena nwumre wa wanso yasene a yede kase no ena nto aso nyina no ede mawo afei do not open until you are told to do so session B yede mawo ene abusua yenya fire no ase a na wapa akonwa tena so san yi wasom eno achi bra wiase nyina apa no so SOMPA 106.5 FM Accra na news on the dot ewo so den we news aton ye de somo abusua ye sa se de frifra amantamu ene Ghana mampane His Excellency John Dramani Mahama se ne research agenda na wo research no enya Accra research no wo research Ghana baabia echinchim no so de ebeto sade owope no so na ebewie wiase nyina so babon content no wono mahwe Ghana na nomu no a wode 24-hour economy asemi babeto ho no eno na twetwe dodo na so a wo mo hwe baabia epiaba enti wahye ase e de aso bobofom e wo mia wo mo sisidwa na framantam nso adehya wo mo dwapon ene wo mo bo se ye sanse wo mo ko de aso ko bofom ya 24-hour economy market no ewon so won mo kwa kosi bi na mempene nkomobom ana wo bebie so be chese sa voter testers wonuma na edi dwuma ho titru ene adwuma efo a wonum adwuma ato ape no mo na eho ade nyina no wa ye krado se wo be toto ne mapa ama ne matumi agina na ahoto nso abade hia wonum wo ho se de be na dwa no ba bi edei ebetumi asom empotam ho nyina. The revitalization of this factory will create sustainable jobs in the Dwapong area. It will strengthen Ghana's textile value chain, and it will reposition Dwapong as a vibrant industrial hub, complementing our broader investments in agriculture, commerce, and infrastructure. And one of the things somebody asked was where we're going to get the cotton to spin. Arrangements are being made to sign a memorandum of understanding with the government of Benin to supply us with cotton from Benin to feed the factory in Ghana. I wish to inform Tobu Omamao and the workers of Water Star Textiles Limited that very soon the transaction advisor is bringing the strategic investor to visit the factory and start the design for modernizing the factory. Aha, Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama no sanko mo nyina no framanta mu Japan ene obi esu a wo chese se factory no wo san ba be hye mu kena na ewie no wo se wono mo nso a ye bie akoso mbodam no
a pifa homa ekoka wo mo no saafo no nso aban ye ntotoye se be na wonya wo mo kwa. The people of this region has been tested in recent years. The spillage of the Akosombo and Kwang dams caused significant hardship for many families, affecting homes, farms, businesses, and livelihoods across several communities. Government has remained fully engaged in addressing the aftermath of that unfortunate event. The necessary verification, assessment, and administrative processes relating to compensation are being concluded, and I wish to assure all affected people that government remains committed to ensuring that the process is finalized fairly, transparently, and responsibly. Once this process is finalized, the Minister of Finance made allocation in this year's budget to start the payment of compensation. And we are Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama and Semina no not ton Mrasebedwene Yerokuya Tabroko na bobo no pe and okoko bi eso ewo framantemo. Yeah, call your name Nakai Nation so says SOMPA 106.5 FM Accra. No siaka siabono and no ye fire tosum ye no e hot bite the animal and I day so mono afei yeda soa ejiremu e wo mampanyi John Dramani Mahama Gonja ni de shekronkro ya woti data wo so e preso we de na boboa no esan se wo bofo ene de ne nam eho apaso nte no ebra wo kogina simpie ni apaso na Japan edwafofro abefo de ya wo kire se wo ba besie no wo twa ehomem amadwumedie no ahyase no ensem dodo na ene wo ka ede eto aso na wo kire se wiaso we no Beifo ba ene se bia so se bieku nani enso de na enipa ya de enso eya na wosaye yie wosesa ne Yesu Kristo na gya no eka ye no wei ne me doba wo so mani eduakroje mframa ebunti no ba ye ebeye mampanyin no eniema ahodo ye wose woye na eso adehye nyina aboboa na wo man Ghana mu hasenum nti no enam sa yo so ma opepa na soafo se be ya wonum betimi aboa no ama na sudie ene nani so ade hunu pa ya wo ede ma o man Ghana adehye no ebetimi abebo na awiedu ye ede ama ye nti no wo pa Samuel okujeto abrakwan monyafo ya wosai eye North Tomra Shebedwani se eba Ghana ye ne ama ahodo so ensensem ena fenso hu nkitahudie so a wonfa ento na bem wo se panyi ba ye wa ye adwuma no amanda broso na wo tumre no wa kyeresi a enche ye se wo hwe eye UN fo wonom enhye mudie kase ya eba so ni nyina ne se ye nananom ya abrofo no befa ye nomu no wo munchi kafo bi a ye wonom ayaka de no reparation no ya de a wokosere se wo munta wo machi wo se ni nyina ye samo kujeto abla kwa nensa no adwuma o na enye no nkwada na nsia xenophobic attack ye no South Africa dehye edi giremu no o my Ghana dehye besa ahenkro ne ekire ya yetimi de aeroplane kofa wonom no ya ne ya ye kase besa ahenkro ne ekire so e prese wo mbeba no wose ni nyina eye ne nsa no adwuma eno achikrampo no Japan edwa ya wonom sie no esanse ne ya dadente no edwadifo ye wo no so no wose di freezer makomako besa wo ha ena waboa ede ama wo se wo mfa na emu abom dada setra se be ya dwumede ni kwaso no wonom anu aduane emo wonom ne krokro bu no wo kyese nipa ya de a wosaye yie wanyina ya ense ni din de wo fruduapa no ena ya na ye pia na wiase na nanom so aka to wo se de wo pa de pa ede akokotoko no eya na ye nya na bro nti wo besere adehia wodo ya wonom no to abreto opesua so ene framantam nyina se Echita ya pabiada obetimi dia boa ye Ra Samuel okujeto abrakwa no ma wonom emfa nkame no wabra ohia wonom. Our Member of Parliament, our hard-working Minister of Foreign Affairs, indeed, I mean, being here, I must tell you that he's among my hardest-working ministers. And every credit that I have attained on the international scene, it is he who has done the legwork. The UN resolution on reparations, it was him who did all the traveling to convince the 123 countries to vote for us. Na chese minye ni monyam no emfa abasobodi a ebodi magana mampanyi John Dramani Mahama nyina wo kyerɛ sɛ Yera Samuel kujeto abla kwa na dwumaden na hofama ena eka ho bi a ama no edrusa we say eya no di samagana mampanyi Yera Mahama wode to dwane dai ewo Japan na yemfri mampani na so ya ne yemfri ene nkyeremu ewo emra ene court nkomo mu kakra
Oman hite mo afọ pani Chief Justice Justice Paul Bafuboni. One na yaka say what say ye ka say atentrene a mane nkonkwaye se ne nipa bi a wonu mo tumi e wo man mu nkoa no wo mo na atentrene ne bekode ama won na emum yenye na sebe mpraduasa kwahwe aba bi kuro wa afikyire kura no se asem bi ba na se hu se we die we nkoa die ni oye nya bone na emum ni oni sikani asem a onya nkoa na papa ye wo tumi se nkoa na asem die mum ye ntwangu ni papa yesu because papa na asem nya da eya mum nya ne sa na ye nya ise e kam ya ise ne kwan bi so no wo sika utimi to asem e wo Ghana ha sei no e ba ne sa e ha dwene pa na wode nsem wanyina to dwa e wo Supreme Court wo mo 150 years anniversary a wo mu die no sa lecture series na se a e course kuma se ne ya e no wode nsem we sei e to dwa. Every generation leaves its fingerprints on the institution it inherits. Every enduring institution must constantly answer the same difficult question. How do we remain true to ourselves while becoming better? That question faces the judiciary today, just as it faces traditional authority. As we celebrate this milestone, we do not gather here to admire how far we have come. That justice must be stronger than power. That authority must answer to principle, and that no society can truly thrive unless its people believe fairness still has hope among them. Woman ite muafo pani Chief Justice Yera Justice Paul Bafuboni wono na ekasa ye na enumu ena asantima nyina wura wapemso na se tutu aba bio wode tutu no wacha se tie ha se na ya na mango de kan wono wazi tie ha ubedura asantima mu a se ye ka ensase a asase e wa asantima nyina na nanom dia eyotumfo asantima nsase nyina no efrimanhia eno nti mo bi nyina baabi amfa ne nsensi ne bo se wono we yedi kuro bi o baabi na asase ne dia asase nyina no e wo manhia ne ti no Sure, but I'm sure my Lord Chief Justice would agree with me that from Asanteman we are not overburdening you with chieftaincy issues at the Supreme Court because we were able to resolve them here amicably and everything is fine. Sure. So your workload from Asanteman, let us do it, and then the others were confusing, settle it with it. Sure. And yet, ladies and gentlemen, today is rightly a day of celebration. We celebrate an institution of chieftaincy that has proven resilient, adaptive, and indispensable, the custodian of land and culture. These two institutions, the palace and the courtroom, have chosen dialogue over confrontation. We Asanteman nyina wura na say tutu ya otoso mienu otumfo no wono na de nsem we nyina to dwa e wo sa adwuma de ekuro no a bra na Chief Justice wo kasa ewieye no e na Asanteman nyina wura nso de we eto aso yi afe abusua yenwura nkratai mu na every controller and accountant general Kajet every nabobo ano na nsem a wode aba beto woni se ebinum okeka o ye se media no so ayese sa Accra Kumasi Expressway no 11 billion ena wo mo atuade ama wo mo ayeye ho adwuma na sabia so sabia kudonto jamaa sa ye mema ma na yatu ama wo mo ntino yentimi nka ne kese no mo ne ho ade ne no ena controller and accountant general department wo no mo di statement aba enne ya krata no kura ekura mi tutu efiri mo hyehyehye ena yewura general se yanka na ento adehye nyina so mo se sa nkomo na abi no mo keka no sabio ase eye menteme ho ase bia ewo aban na kontabuo ne nhyehyɛ bi mu na ebi no monte ase ntia ama sa ansem no wo mo keka nempo account sa sika na wo mo ka no enye mfiri accounts mo mpo na kampesa kodi contractor ho ni nyina ewo accounts wo Bank of Ghana ya Yewura Johnson Esiama Pandit wo yawe enye no nko wo san so aka na wo de a kyerɛ sɛ yenye ntua contractor bi aka ewo adwuma wo ye ho ntia no nso ade sɛ no mfanto wo mutirim na wo mu di nkomo na wo mahu ba bia wo mbeka ede afa ebio wasan so de ato sɛ we nyina wo mu kan na nenam social media enom na na aban abo eka ewo kwan no ho na nso yehu de wo mu yo no nokore bia ne mu saa ena wasan so akire mu sɛ ebi te sɛ Accra Kumasi Expressway Limited eho sikasam ne bibia no consolidated fund no ena ombehwe abo ho bra
ɛho ka ya wo di ebedi dwuma no the friend is a special purpose vehicle ni nyina Ghana Infrastructure Investment Fund GIFF mo no ombe yidi afri babia na no na papa no wa no na ye kan sky train no kura no wo ho no ɛho ɛna sɛsika na ebefira ba ye wura se we nyina wo mo kan no enya dia wo ma record the friend say cabo bi expenditure wo ma spend no adwuma hodo a ekoso ewo abai niam no ho nti adehye na wo mo ka no wo mo hweye ne babia wo mo ka ede afa ɛna wo cha se we nyina wo kan no nso no this is Assembly Common Fund DAC for no ɛna Get Fund National Health Insurance Authority wɔrɔmo nso sika ne nyina ɛka ho enti mo ka na ɛno nso mahye no nso we yɛ nkrate afiri ho ba anwumre sompa hot bite kase yɛbɔ akirama wo adeɛ baako ya edi o my Ghana yɛmpuntuo ho ensaben mo ne mu baako ɛyɛ fumagudi a yɛtu ɛwɔ kwati kwan so ya yɛfrɛ ne sɛ galamsey no na abaya wɔte adwa so ya yɛwra John Dramani Mahama edi wɔnom anim sɛ ɔsahene no wɔbɛtena akonnwa yi so ne mprenu so no wɔno akasa to nanum tuo edi nsia kantam sɛ mfa ho ɛne de asesabro edi bɛyɛ abrewa kotodwe emponi a wɔbremu no wɔbɛhwɛ ho sɛ galamsey no yɛbɛtimi agyae na mmom yɛn ne responsible mind yɛsɛ kwan pa yɛbɛfa so a yɛbɛtimi ɛtu ɛfam agudie no wɔse wɔn tia sɛ bi a yɛtu ɛfam agudie yɛntena hɔ ɛwɔ sika so wɔ abrɛ kɔmode yɛnti no si yɛbɛtu sika kɔkɔɔ na anasɛ ɛfam agudie na ɛwɔ si yɛn ho sɛ yɛtuo no ɛkyɛ sunsuaso no ɛnkɔfa bɔne bi ɛmfa mmerɛ ɛnɛfoɔ ne bi akɔka ɛde ama ɛnkyirikafoɔ ne saa yɔ so nti no wapa nasoafoɔ ɛwɔ mo soso ahwehwɛ nsase ne mu adɔdɔdeɛ soɔ ɛlɛmbɛlɛmra hyɛ badwani sɛ wɔnhwɛ na wɔnom ɛntimi mua na ɛsiane sɛ baakofoɔ ɛnkyere damfoɔ nti no wɔno so afrɛfrɛ bambɔ agyina tuku ahodoɔ aban mu mpanyimfoɔ wɔnom a wɔnom si aban na mu ɛwɔ mpɛsua ahodoɔ so no sɛ wɔnom ɛmmoa no sɛ bɛyɛ sɛ ni soade hunu we no ɛbɛtimi abɛ mu ɛde ama yɛn yɛkasɛ yɛ sɛ owura mu ɛwɔ asante mantam a ɛyɛ dwaben kuropɔn no emu no ɛnɛ mpanyimfoɔ akeka wɔnom ho ne nyina da ɛne sɛ Ashanti Regional National Security wɔnom ne dwaben Municipal Security Council no miseke no ɛna afenso na ban krachi anase ne rubber panyin ya wɔno ɛwɔwɔ ɔhene wa enso Eunice wɔnom aka wɔnti apam ho sentampe homa ɛna wɔnom ɛto anamo bi no ɔkyerɛ sɛ empotam wɔ miamia bi a wɔgide yɛ sɛ illegal mining no ɛma ne homene so paa no wɔnom akɔ akotu wɔnom ase ɛnɛ watoto ne nyinaa mu na enkuro bɛɛ sɛ miɛnsa ya pem na seka ho akrowe ɛna afenso ahyia saa ɛyɛ mmrono miɛnsa wei ya ne nyinaa ɛhyɛ dwabin kropon ne mu no ɛna wɔkɔɔ hɔ a wɔkyerɛ sɛ wɔnom apam wɔn mu ho nyinaa da na wɔn saa de bosome baako ɛde ato wɔ sɛ mo obia ɛmfa ɛntu afuma gudi wɔn de ban ato so bosome baako pɛ na wɔkyerɛ sɛ saa bosome baako pɛ wei no wɔbɛbɔ mpɛmpɛn brano ahwɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a wɔbi saa fɛ kyerɛ asa bɛdi saa nsɛbɔ ne deɛ no na wɔnom ɛkasa no ɛna wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a aban na ne soade hunu no mpanyinfo ɔhwɛ ama no aba mu nanso no bra wɔkɔɔ hɔ no wɔhwɛ Ashanti Regional Deputy National Security Coordinator Alhaji Nje Omar Abdullahi wɔkasa na wɔkyerɛ sɛ bɛsɛ excavators miɛnsa na sɛ dan ɛnan mom ɛna wɔnom sakraeɛ na wɔnom ntimi mfa nkɔkoma se kuropɔn no mu nti no wɔde amadwaben kuropɔn bedwa no assembly no sɛ wɔnom nhwɛ so no wɔn nkura ne yɛ wei yɛbɛba na ni hɔ a wɔto ate ɛyɛ ade a yɛmfa wɔ ho nkyɛ wɔ enti wɔn nhwɛ so yɛ no wɔn nkura akade ahodoɔ bi te sɛ chamfan dɔmate ahodoɔ pumping machine ahodoɔ ɛne deɛ ka ho no mu di adwumadie no nyinaa no wɔnom asan atabiri wɔhyɛ sɛ wɔbia ɛnhwɛ na wɔni mmara so deɛ ɛnsɛm fata sɛ wɔyɛ ɛbɛyɛ amamɔdeɛ ɛnsɛm ɛbɛko atia wɔ man yasomdue yɛbambɔ ho nsɛm yɛsikasɛm ɛne yɛasetena mu yɛdie ho nsɛm no hwɛ n'akyi ho efiri ho so obi yɛ saa nso a bɛtetoɔ no yɛnto ne so sa wei ɛyɛ ɛnsɛm kakra national security wɔnom ɛwɔ asante mantam no anamaw a wɔnom to a yɛde ebi akyibɔ ɛde asommo ɛno na abandada no wɔn hyɛ aseɛ no say something ɛno ɛyɛ ne ɛwɔ hɔ na yɛgusu gyina mu wɔ asante mantam hɔ a amrado yɛ awada Kumasi kuropɔn na no ɛyɛ Era Richard oforibu adi kinzuba no wɔno na wɔde atoba wa bedu anim so asam de bi abaw na we kura sika kura wɔ akyire a assembly ne nsaka kura ɛbɛ $50,000 ɛnyɛ Ghana cedis dollars asam no nie say wɔn asan afa youth climate action funding no
KMA one more sound of Mwabamubio Ampany for Kra Chusu on Saja 2026 2027 no Wamrana Omeye Bipa now when a Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund 2026 2027 no one sign Eddie KMA in penny for any one more can be groups to groups who are women in ano what women in our Besham Saja Wamra one messing Conco Yebi and Sabre ya kasa ya emabuno titru pa ne wono mo a ewo be se mfinhia dunum de kwa akosi be se aduonu ba aduonu ennan ho 15 to 24 years ya wo mutimi keka mo bom ye kuo eye ni nyina sa ma ne ye yie no mo ma asem ne ye kan yo na asem ne se we no sika kura ewo mu a eba no eye be se anya hwe wanya kura no group bi anya kura no nya be $1,000 to $5,000 ubetim dia wade foforo kra no no de be implement sa project yi nyina na se mo wi ni kra dia ene ne wa che die se buburuja eno ena kinzuba se we kra no initial payment ya ba assembly no mo kofasim $50,000 ya wo de ba be she dwumadie na se na wo kire mu se kire ba wa bedu adwumadie ni nyina ye kwan ye befa so ba mabuno kwaku ahodo mutimu de madwen aside bibia fa obade bobre ye hwedim se mabuna omfi efi edunum ekoka edunin no ebesai omunre na mu onimdia ye befa so a ye beye bibia ebetimanya nsunsu afi papa ewo ye kumase kodus maka asanteman manaka wiase nyina na obade ye bobo a odija ye no yetimi akra ni ye ni aye niema so a ebeboa amaye dachi etimi ayefo afie woni Bloomberg Philanthropies ma ewiase meyo hodo ewiase a ye hye tajumedi be ye kwa omuma ye sika bo so $50,000 na yetimi edi aye bibia ebema ye nyensusu ewo ye kumase kodie eni ekobia omunhye tajumedi eti ye stress mabunu ne maba wa no munyina mopa bo nse jumedi na yemhye ye betima ye ama ye kodie eni we aye yera Richard for ibuadi ajiman kura kanidi ni ho woje asantaman ede esi ho no kinzuba woni ba wa beidu eno de nsem we nyina to nanimu a wa cheche nsem kama sei ede kire ye abusua no nsia kase e bode ye sha se no num mpa emu to mu a kosi se no no baba pa ho semana du no ye frɛ no hot bite na nso ye ka ye no mu ngoro no eno na ye de to awo abusua ma yenko asantemamu ha na ye gina na we every mama Patricia Pelankra na boboa no wono na ye amayewura pani de ma de sha wono mo afija kwa abre south na we ye bra wone ba bedu di nkomo no wo chese wo mo a edidwa ewo kode ene na afa nyina no so de wo mo kokode market ho de friend say evacuation no we nya de ye kokofa de she ni bi free South Africa ba ye no evacuation ye tu wo mo free ba bia wo mo no ama wo makokode ejo na sade wo kan no ni two Obiawa Manchamu Biama Nako. You see the Kosia or Kodia. Kodia is the capital. I want people to use the money. Yes, and I know about buying it. Yes, and we don't even see why you should build it. And now we're building the 24-hour market. So we have to make sure that the existing ones work so that it will be a prototype for the new ones to be built. We want the market to exist. Can I know that Obiawa? It is also a general and I could be there. But I know from future a bit on the code, a bit from future a bit on it. Not helping the market. And the also calling to tax was said. And until we are moving everybody to the market. By 31st July, our pattern could be Goma, or show so come the more before. Ewie ya na nana benkum hina owo de. Ni nyina ne se wase obu ye nkurasefo na nya no nko achi wase won mo efi na asem we na omu kan ye no anase wakacha nananom no ahye wonum amanne wonum afren centrefo nhyiamu wa bra yama ne tofo ya wono e won fifi mantemu Erika nan wokogina asie bi ne yenko na bra ma traditional no asama hene ya wono e wo ho ya wosa ye jedu ehene ensem a wode etu dwane na nyafo yentie bi. Yes, right there. MC Yoda, Mahina name wanted Machire, Mankasim, and Mabu, Yamransa, Nabiadi. Ma ahin for Brempoa, what's it mean? Not sending to one, not Rebaya Dawada Pia, not Bacasacasa, hand trying to the Achlan Ananum, not Memufuda, no mean Musu Day, a Jumana Wadden on Yado Botu, oh, shut me, Jumano, until Yasram, Moshe, then you may Yara, or so Obama, what's Nazi. No, I should be able to Maya, one should be on my year. Now, unfair you do, woman.
na hanta de won fa nyama osane omampanyin na rempo oya ahobrasi omampanyin ntum kasa nche na manfo ina onye nananom na ombu yanyim tiadam enti da ya kan omra na omayi yeduman de misi na se enya adwunu bi na so onye wo pede yeduman yampunti da na tia he a na wo MC na ayem na iya wona modo wahu ada fiada ne mememe nda so no na ye nsiesie adwumadie o man panyi ka se nyina yemfa hu nhyem no eno ne yese MCU kogina ho a wo si jedufo mo ye fi pa mo fi na mo ye fi sei na mo sa ye nkurasefo na nanom si ahye wonom te no na hemfo be se duonu na afiade hia wonom so wo jedu na waka won ho aboma wo friends entrefo nhyiemu a na nyanyafo jedu ehene wakasa ye de kire se na eno achi no ade hia ya wonom so te ho a enim guasesem we se wo kire se bia ka wonom no wo kire wabufo nsem de kire said the man of Bokodiza, non infing using na manful. The demo in one more, 50 man to man and fancy man, and Finaza on name today. Sanka, or your man paying or to from a better no two, or your name and Fia, the meeting 2 million, don't go to the 2 and these are Ben Betan. Your sergeant is now na chese adehye binum so a wonom so eni abrese krodon se enim guase ye Stanley e de abeka wonom no na yeti ebi enka no yeda so ejiremu na mankasi mu so adwadefo ya wonom ho won kabom kuo na wonom so ekasei wonom chese ye Stanley nya nanim kwa na enso ade o se bia so se de adehye no chanyam na meka na mmom eba modern mo so a yasenka ye ezamutia etu heaven enka wabo efo kura senya ekirede bia ekeka se wabo wankasa wonom twese won twatew wo ba ye mpuntudwuma pa obeye ede abo adehye na setenam ni titiru ni adwade wonsam no wo se won kataw nti wakoto asre mampanyi sa da roma de odebre omu ni de enyo nti o mepagya na ade na wonsa emfa ne nkwa ba bia odo ne bekọ no eyo no asem aye nkonkotie omu so de yama kwan mo wongu eyina wa mam store dan nya store dan pro na de ba mama onu nti na me bohwe benyimpa dodo a wote de mi when me diban efi ho ano nti onya adza emi mbaja atum na nanum ne bi onu woji tum de bohwe mo ebu na wo de store na ama be me ze manja atum ina aka che manja atum ne se bedan target nti onu wa aka che me plane da me dan target because manja atum man no $1 million apa na no insi no de ma begina TikTok no ri adaman me ya no hwe mama ne san ka no $1 million na mnyim sentu kro begya ho no ye mam oye dam TikTok yi o sha ni agbachi jesi o de begina ho as MC le ba be ya menduma ni nkobobo nya agbachi jesi na wo le begina ho na ede ba na fi ede ba ye yam denti na wo le be yam anko school kutucha wancha wa di ye Penyimfo na ya na ebi nsusu ano ya kakrowe president awono da Mankasim Traders Association ano Madam Agnes Moore na wono so de ensem wetu dwa Erica nai wopa bi ehu a wode emane yen efifi mantam Mankasim ho no eho na Kingdom 106.1 womo ya asempatra no nti we say womo ni maami Agnes wo ho enti enyina Mankasim run about one ya fe yamfe ne nchemu asikum odobembra kwan no say ye ko ho na yanko bonko bi wo ho na abankra chipeni wo ho ayo ni yamfo Olivia Bento woro de amanfo nka ase wabon wo say adwuma mampene de hye ne nsa no na ngumasua aka ho na ngumasua no ne mpotem ho de wo beye nu obetumi bia aboa ama ngumasua no etimi anya ne ntampa e de afira na we bra wo kasa no ne Erica na na mbra na wono makopaw 2-unit classroom block kindergarten wo mode mamanfo wo Braman Amwada na womo wepa ho ntoma no ene wo che say we say no de eye a tip of the iceberg ni kitikiti kura na se de ngumasua e be fa ne ntampa fira e wo sikuma do ben bra kwa no e chenkuri
abra what you abawi na wo say we penimfo a wo behwe no wadanda de manti de man penin don de amane mahama wo bo mi din na me ba ha wo den hihye bebre bai na oye openin bi a odwen wo mesua wo papa den hihye a wo de ba na wo mesua nkoten o maye school dan ya ba asa say yesi totofefen wa eyeke na yensi primary na yensi JHS nti abra hihye ne bai no me kuro ma na me teacher me kono na me mofra wo ha na wo be nti me sre na me yi school ne ko say me de be ba ha fi say school no na hyese na aye KG4 no won so no hia baby papa e wo say wo ko school a ini say baby a wo kotena e wo ye fi ana e wo ye basa no ya adweme fine na nije no wo de hia nti na ye de KG ne ba ha na fi say mofra no na wo hia eno kura mofra ne hia sabe yo mbenya adwene mu fine e de hia de no eno ntia na nia ono kasa asese ye mami Olivia Bentle wono na wo ye esikuma do bembra kwa AOB wono bankrupt pani a wosu omanem no wo wie ye pe ena operi Emmanuel set panyum womo so na wono na woda ngomahia no e wo mansi no mu wode kakraka ho ada asese yeah, the honorable Madam Olivia Bentle said, Wama, Omesisa, then Kakadi, I beautiful, I KG, Emma, I wonder, British. Now, there no FM, now, the person mechanic said, or man who said, school day, a one day, or man, dear, and Diana, or man, or one, no better said identity. Now, teacher, phone, where the then national wants a teacher, any na church. Rebecca said, head teacher, no body, and then who buy, so that a denu a betche ama abusia apodi ame na sad we Emmanuel set panyum wono na waye director edema engumahia ewo esikuma odobembra kwa mansi no mu woni amane boni Erika nan e na twetwe sankomo yi ene ama yemfiri mfimfini mantemu na yenwura santemu mu biu na wedie wosona manyoko no wo maboboa no ene yekọ owura po ya ndomo na sabra manugusue yewura po ya ndo wono ena akọ asantemu mu a sona manyoko no wokan kutahudi abofo no na wakwa akọfa no forms say communication officer enti wo monto ano so no wonsanko biu na mom de enti a wakwa akọfa nyina na say wosono ewa nisuade hunu baako ye Adaji Mahmood bebo baomia wono na ese wodi wo manim enti obi bia wa yesa wo fa forms no wo fa de akwa akokoto papa na chi ne no na wo ka sansem no wo che se obi bia sabio wono ayese won pese sunu nkunim beba de emfa wo brekere sunu emebo wo mudwansunum na nafutu ode ma ebra wo fa forms wo kire de enti a wo monto anu so nie Oyando dear, a free say, what Bemo say about position. Senya Yahokika and call for Moda. The team of crap parts do not be baby. And a fee say, communication and daily training. I mean, the US Secretary, the staff, the National Council, Hobia. I feel Mecca or more chichi party than Kata. Ama, I drink Phobia, I rose a tumor. I made out the Hobia and Sabbath to me. Aka. Now, yet in the Abba party. Now, MPP, Yasaba, Bemo 2020. Dr. Mahmood Baumia, the leader so, no, I was a cool say, Dr. Baumia be president. When say, president, Dr. Baumia be president, and my phone, my phone, so, aha, and this person, Adaji Mahmood Baumia be president, and how home forms. It's answer or no, or more quacoton, no diamagana for. Na, ewe and your non far forms, no. Ora Chelemo upon Daniel, can a news for president? Wano say eko jina umayera ya domboache na wakokofa youth organizer forms no no wacha say ya domboache de mo amunimu no adwuma wa bone ne obetimi abo enti wanka kese nanso wakan bi e de kire Alexander Kwame Yuredu eda so wonfa maye Yadom Bachi at the National Union of Ghana Student ano watutu maburu aka mabuna bom waye nyema bebre o man no aboa mabunu nti ye pen maburu anase pe babunu bia mana beda Asante region MPP ano na na yi Yadom Bachi mano enu nti na ye mabuna yo mami yaka ensika mpo abom ade abeji forms ya ma Yadom Bachi yentimi ntra ho ma suso enda na ye kwaye yentimi ntra ma san nyema we nyina ko ye hwe ye di Yadom Bachi abedi osoro kwa manyokuo e wa Asante region nim ama MPP fanto ma pe frama ye wa Dr. Mahmood Baumia abedi president ama Ghana ni nyina so etina panto mapa afra Chelemo upon Daniel me former national news aha enenti Chelemo upon Daniel no ebegyina mu e de ma yewra Yadom Boache se wono eko regional youth organizer
na ewie na yewra Dennis Kwakwa wono na ekọ regional secretary wono nso de ne de atuato awesome now obisa na chira juma me pese me minisa sabe obi aba be pa from afi no ko re mo be do se ne for me pese me organize amabo enti I was well organized before nomination enti adibia na me gyan se ne tinya anya submit me form na se me ba employee for say ofi asebru sun tama and one year poko party na be nomination for 3 days and ko shifiada so na nomination ko afele ne submission be 3 days free and na ka no na the campaign e be kwatia me enti na ni ko asa me transfer radio from Nankasa feeling 10 minutes. The Yanison no man for about 10 who said, I'm passing. Some of the 2 about a contest organized and the city. Now, dear Chester, person a contest for my family. I'm a family part in the Chester. And no era Dennis Kwakwa no. One and regional secretary position no. Was spy and the one Eda Alexander Kwame redo. It is uncle. A fatal young Kogomo is. Mesino emu ene na batu mpesua so na MPP mebru don frefo ya watu abade ye no ewo mpesua no so wono Emmanuel Ejare Nkansa wode nsem bia to Ghana fo anim sese wo pa amanyokuo ya wo betna wo man no adwaso a wotimi twi mpuntuo ene enwuma edebre adehia bobɔ ne titiru emebu na fadea na ye MPP oso kokrokwa amanyokuo no na wo kyerɛ sɛ obɛsrɛ sɛ Ghana fo nyina ne titiru ene adehia ya wono ogomua East Importem wo sɛ wonom emoa na NDC amanyokuo no 2028 abato ni dra won konsane momofo kokromoti FM MPP for sebeya obetimi asa ba adwaso na kro no ba wo kyerɛ sɛ NDC amanyoko no ebo my Ghana de hye no wonom emetu ase emfama won NDC forward happen on share about 24-hour economy since I can say one to an media what then the wholesale market is so big we do anything 24 hours about it and to me she you to all the money some crying there only give you MPP and understand MPP are buying on the free education on the bear man YouTube 1B1F for everyone is there were 5 so which no you are buying ni awakasa ye eye Owura Emmanuel Ejare Nkansa mebru don frefo ya wono ewo gomua East abato mpesua so na kasa no achi no ena eye na nsenya da presiding member ya na wo gomua East Mercy Assembly ho ya wo twa mu ko ya wo san eye assembly member edema gomua akoti ojobi abato bi aye wonimonyafo Geoffrey Penny Nkum wano so de subo bi ebo mrahebedwani ya wono ewo ho se wadi sembi enu ntimpo na nansan wontimi ema empesua no so na nwum oda ebusua yeti de free ni rano fortunately this government so by coming from the it shows the common fund so by this time they have a lot of projects from the MP. But what will be saying one thing in commission ni awakasa ye ena ya assembly member ewo gomu akoti ojobi electoral area ya wasan eye presiding member na nsen yada otwemu yewra wonimonyafo Desmond Pato ena wache se wadi nsemone common fund wa wayusu ne basa ena mpuntudwuma nso a wonsa anya bi na mrahebedwani yade gya oni yade aso na beye we ya ede ebe na pese ye nti na mafo nyina moa na se ne kwakwa de ma woto nkra ne ma ye no yade bi etimi adan wo no na yanko bromantam na bromantam so afo Yera Joseph Ade Akwabo Esquire emra no wabere wo ho pa wona na wo ka say we wo tufo eno wo ka kire na nsem videos e nam social media no so no emu fa kase na ye senior high school for nkwada na akwada ya wotimi kama man 9 boss wo na agi wish kura won ka bie ewi ase ni ede na si table so na ye nutu na ya ase eno so kura wish kura won ka bie obi o kura science lab ebi kura so ICT lab chese wo mo de nam so sa e na wo tufo aka chom se munyai onwade ya we awafo na eye munyai kura na wode sansem we nyina tudwa no na Nsoko State Senior High School wa ewa Town District na wo mo akopa 6 unit classroom block ho entoma ede ma ho no chese sa block ya ya pa ho ntoma mamu obi ahwe no ankwa sansem hu ni bi wo is teenage pregnancy. Now,
As we speak now, Bono reading is leading in HIV. Bono reading, the whole Ghana. And we are in Bono reading. Are we not in Bono reading? So take good care of yourselves. Time is 10 in Bono reading. Mama is stressed. So be very careful. Be very careful. Government do all what it is to bring infrastructures. And if you don't learn, infrastructures will be waste. Now the headmaster is asking us to assist in getting you dining hall. But if you get you the dining hall and you don't learn, then nothing in school will come out of it. So I urge you to take your books serious. Enti metumofo some from addition serious. Send your for become serious. Mumfa serious pa na etimi abo ma modache etimi akoye we ye Joseph ade akwabo a Esquire bono mantam no so afo na we na najan esikafo nyina he na san pambo e na ototo nsem nyina ede ebre ye ebusia ye nyina we so da na ye ho simape ye ba amono ne nsem ye de ma Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Ani no won't here. Passengers gumi kai mu. E ho na dodo na ekro. Eni sa Accra ne potem ye demo. Ani ye demo ampa. Be say de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Adujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano. I am more. Oh, me say minim wife ye kopa wo. 1 year 1 cedi. Me send be to mu ansa na ye ties ka no. Me so me connection na ensheda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu ama hodiam bam. Connection ne mu de we. Obo wo di ba de kro. Wa ba do kro di ba do kro ye ka. Stroke nso de. Wa fa no small. Chese agidi wa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wa Dr. Tamda so eni so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. Ena nkra so obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. Free doctor 0244 774 282. And 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne wa. SOMPA TV Emma Aketiapa. Eyanokre Emma Aketiapa. Yeden semne ko wiemu ewo amanone. Ye ko Italy. Ni amanfo friend Italy no. Ewa ne ye koi. Na ewa na bese 2018 no, August 2018. Ena akwanhia bi si ye ewo January. January no baby ade ne si ye pa ye Morandi. Bridge bi ewo ho nsamso e collapse ye. Ema nipa makomako aduanan miensa efa mo hwere wo mo nkwa ya. After say 2018 eka akra na mfie dunie no ene court akwa asetena ama nipa wo mo ho mu bie no court ahye se wo mo nyina anya hwe kra no bia mfinhia dumienu wo bia mfa nkoda afiase na tie we prosecutors say o hwe asem no ana de kwa na akeka bomu a Giovanni Castellucci no kan no na ye chief executive wo Ostotrade Italia Aspi mfenfen ho wono waka ho ena papa yi wono kura mu no wada afiase a wo serve ni jail term 6 years jail term a wonya no 2013 mu ho no wa kwakura wi a woguso a wo ye ho adwuma ene yese na wo kan nipa makomako aduonum nson 57 defendant a wo mo ne wo nyina de akwadu abọ wo mo a ya fe na ye toto wo ma no na wo ka ho ena we ko ba ye se ho na motorway ntifansanka Accra Kumasi fansan tema motorway na bridge baby a mo ye bridge kese wani we na bridge na collapse me nipa 43 wu papa ye se wo no ka ho bi e na bridge ni collapse because wo ma anyo madwuma yiye enti contractor wo ye kwan no ya jeli no e na ya kire se papa yi krampo wo no say wo ye motorway official a friend say Michelle Domferry Mitelani wo no say amana 11 years one fan kodam wo free mufia one may shoddy work bio. Emmanuel Diaz, ne brother ne Henry, wo ye, ewa asemi mu. One no waka say, if they say there,
Woman yaje pa se court no after 8 years ntem no court de sa atem we di aba. Eno nti Ghana ha de no na se ye kwan na kwan ni kum nipa contractor ye hwehwe na kira kwan na nso Italy de bridge ebu ye ma nipa fa mo hwere wo mo nkwa no wo mo a ehu wo mo bia wa bridge ne ho bia no ya chi wo mo nyina de agina mrana no a wo mo nyina abo mo kwadu maako a wo bia nya 11 wo bia nya 12 binu mu nya 10 binu mu so nya nkakra na eno no ene asem a efri Italy anase Italy aba ya da na akire kama ede ama wo medimafo ba center da woroma no odima ya anwumre yi bra na Joshua Kenki enso bo ye chidom SOMPA 106.5 enkran de no ene ya nkrabata do no nyina bra Kingdom 106.2 a wo mankasim wo faaye na ukopiemu ewo domanso a Doma FM 100.7 so je Adafapa radio butu France ahinkro Paris mu ono so faaye Facebook ne YouTube ne nyina so ye bofa ho SOMPA FM live na wo bia agi bie no ye de wo asie wonu mu a eso ya sene kase demo ebo ye chidom ma ye de kase bre wo no wo ya ye na fam de kama bra na St Augustine bretuba wo di fo ma ye mola support ma ye timi som wo no enuanom ne ye basa odom nkoma chia me OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH menuanom triple A man Ejapia APAM DADAA yene abre wetia OHENEYERE mame ekwa YEBOAA esia mabronya yadamo ase ye sori sojumedie nkaye no etoaso ewo wakwam